uangalizi watukufu wa shabakati la internet ya hamade namna rakubaliana imakati ya mwisho yanu ya he namna ya ladhimu rimunisheni haundo namna yensi ya Komor namna iliyo zinu ngazinjiao harmao nkade waheze hasi za matangazo rakubaliana humnikani yezafanishiha nezatufanishiha ranzide lepanza laho maha ziwizili na sita ujaha umaha ziwizili na kume uja hal kadhalika umaha ziwizili na kume uja umaha ziwizili na kume na ndadar umaha ziwizili na kume na ndadar uja umaha ziwizili wa 20 vanunga jiundao harma eshiwanza shandege Shamoroni Prince Said Ibrahim linde le pare la lami languha ranzi dahunu aeroport hahwendele ya misamihuli rikubaliana ushahidi wahe madhamana walio Beit Salam wajibuo suala miongoni mwa masuala ya parhani hao abaha harma yezin wambao ya ukaya kwa sina warenda Rais Azali Asumani gufanywa mahamine wanusu ngwaba ukakatsi na yarenda Imam Shawiri walio Beit Salam walio honsi mweshevudi shaa ngwambao ya uka zondabu Rais Azali ngena yarenda ngena ya turenda Rais Azali holi hodema Mushawiri walio Beit Salam holi hodema picha rimone sauni hal kadhalika ngwambao mapicha ya hatu tena ngaone sao ya ukaya Azali ngena ya renda ndana ya turenda wanu wajitolea waili mamushawiri wanu kwa wenji Beit Salam lakini wanu wajitolea kwa jibu le suala la he enamna zo Rais Azali ya shinda yafanya nizo ya tushinda yafanya ngwambao yauka ngamambao hindi harma le suala hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsi gasi harma le bavu la le granor ya hingazija ani do majuani wakati ununga musiho ni tekeleze msiba wangu na President Mohamed Taki Abdul Karim haukale woinu dabu ya fariki leo inu dabu madziho ya hahe ya fanyishiha homjini mbeni ya hamahame abungwe unusiku mafususu abungwe ha ismu ya he President wa he daula mheshimiwa Azali Othmani so wa ilinga risihawo wakati uno ritekeleze msiba wa hatu na yensi kamili yahu wafati wa President Mohamed Taki Abdul Karim ndikao hasimbuha harmwensi inu lahadhima yensi yimshukuriye ladhima usiku ujama lelo ujuli hani abungwe usoni mwele sualeka ondo waruzi sabanu Sazinu bo wa Komor Sazinu bo wa Ngazija
sasa inu waja utena nyi wandu ikawo ngamlalao uharuma yebavu yandisa ranguha haya hata mitsami huli mjini aninda ila rambao le Grand Nord ngarimbo shele ya marahaba President Azali Othmani urilekezi za yenzi ya inu haukaya inu bamweja neze babu inu bamweja neze yenzi ya ikawo wakazi wa tabiha uharumwa ye mahakume na mitanu huenda baada dingoni mwa 2016 yebavu inu isufre ebavu inu ikoza ebavu inu utajiri wa hayo aniletumo la hayo ranguha haya huendelea mitami huli mjini ikaireje ino unge ngarijibi wao haukaya ye maraia nombirano wa hema adini no wanadamu ebavu inu ngarihisia ukaya basabanu ye akiba hensi nano unono wa hensi ne matembezi ya hensi zendongo hizo zonti pianga simakini yokaya zika hasibabu deze azma ne siasa ya homjenjo wa hensi ya ukaya Azali Othmani waide mbaba wa hezenzia rangunga zija na mwali na mfuani no mahala ni honti pia abungenga mkazo banu kifu Rigeri endeleye bana directeur general wa shabakati internet ya ni hensi ze mwanama kabla rao jaka ukaza rikanza hudungu haku shabakati internet ya zensi uzamu iso zinu hata wanungu ambao ka eba banu ngorumishiho harba shabakati internet ya bana ma conseiller Munir izo kweli zenogo izo mrajua mbaba nunga mrumishiho harba shabakati internet ya lakini miti mrumishi wa shabakati internet ya mi client wa shabakati internet ya haukaya le dirisha lino mijibanilo le dirisha la mawasiliano mijibanilo kabisa kabisa haukaya ngalambao yezikiriyo ngalambao ezitokiri emaneka mijibi wa shabakati internet ya dabo kwa shabakati internet ya ngio na malezi mema haukaya kabati mru ikawo ngusanfu ze valeurs de la République au ze valeurs zaki société za hensi esharafasha masiwa plus particulièrement esharafasha ngazija gashiste silwao harmale dirishalini abungo yode manekawo yo mi wandu wajozani hukaya banu mimrumishi wa shabakatil internet ya mimi miuchivi wa shabakatil internet ya ili ni je usiku wa lelo ni uonese ezirende hao haukaya ngabo wandu atafsiri ya hukaya ngabo wandu wajusa nkodo haruma ye rezo sosio anido haruma Facebook ngabati hao maremenji haruma shabakati haruma ye rezo sosio abungwe sisi opando wa hatu nsini momfuli wa president de la République dohima rangunga zija mali nzuani rionese yezirende hao nezarendeha usoni mwele bundu la hensi rangu 2016 uwasuli aba ngokubali ukaya ngabo izo mashinda marenda nizo matushinda marenda haungabo mfanya zanu gopi rifanya zinji kabisa rangu de maisha ho wanadamu rangu de dounono rangu do pande wa matembezi rangu de le bundu la hensi ngabo mahalaika ho ngahurambulwa ukaya harumwenzuani upande wa mahala hama de nyuma kele kamili lubavu kuu la henzuani ye nyuma kele hakika uhondaba ha bundo hama dalinu kalijarumishi hunungazija bavu hama de hama hame na mbanku raha ye neema yinu keja waswi ye neema yinu ya usahlisha ya arobage la usahlisha le bundo la zenzia raha kaljasuli hama hame na mbanku kaljawasuli hama hame ngani hukaya ngazjoka ubakhili ekawandu wa hembude ne mitamihu haruma Grand Nord ekakwaja kubali ino
Kwa jakubali yezirende hao upande unu ya ukaya mitami huli mjini uwasili moroni abaha mrungu rumiyoho winji dakika mengo miraru badala ya zile razili baada ya zile razili haru mahodingo ni mwa 2016 hula abungwe yabo ombirano wahe akiba wahe maadini ombirano waho wanadamu nguo mwinji nguo fasili ani nguo urekebeshe kabisa rahanu upande wa nyuma kele na hamahame na mbwanku ikaho ebavu izozo mbili ngamumbodi wa insha Allah taala ukaheze juhudi za President Azali Othmani zebavu izozo mbili ngazijugwa sulishiwa ze neema zinu insha Allah taala haraka mzungulio wahe inamna lepare bandi ya lepare ngilo jema halisi yabo ni magari wa mzungulio wa hayo ngapi lao hauna nafasi na haumeshelezi zani ya ukaya kufanyiwa wahe lepare na labilini ranzida hunu aeroport wede la mitsamuli mjini zinutsi mali za hanyu bwa Komoro zinutsi mali za hanyu zinutsi la zila hamba recette propre za hanyu zinude se mali za he fonds saudien kao wakawa nikatwamaya zizabila banu zontipia ya ukangwa tofanya le parelin ranzide yezi ya sambi yenzi ya Saudi kubali harma o waswa wa heze fonds saudien ya ukangwa tofanya le parelin ujayezi ya ikililu halkadhalika wa hansi ukaya ngwa tofanya le parelin yabonga towaza takriban mahakumi ikao yenzi ya Saudi harma o waswa wa hefon saudien waka wakubali ukangwa tofanya le parelin lakini eya mbiwa munye bahati munye lulu yinu Rais Azali Assoumani de ya mbiwa ne bahati ya ukubaliwa ranzilo mjoa hahe 2016 umoja wa heze banki za heze fonds saudien nenti ya Saudi ikubali haraka umjoa Rais Azali ziuzili na kumena dadaru wakubali utawala jezi hazizi munziani ziani saranzi 2017 ufanyishiha hata kunja harma muda wa mahamil kwa wasta wa hili shirika la huwana nyasi wa daula ya kina nchi ya Shin waja wakaulifanya halikadhalika le parelin lifanyi wa hojizi wa le shirika la Shin lifanyi wa namna yunu ranzida hunu aeroport wedele ya hamitsami uli mjini alhamdulillah wa Komoringo abira uhanzia za unafasia wadiwa za zembi wasio na mahami Islam esa yaona njema yodi wa zambiza mpunza kwa lakini hakika ikadu wa Komoro watambi hanonondo harma le granor harma le sualalin lazima rizi eshelezize ya kaya esa fanishiha la kimaliza bukasfanishiha esa fanishiha nyinyi ranzimlo hundani ranyi mlio bunzi soma tsanga la kimara be tsanga zinu kamtatanga zinu la kimari rehemu yensi ya Saudi ikao duwari kubalia zemali zinu hautawatu wafanyile parelin na hushelesi za ukaya zinu fikira za yensi ya Saudi wambangwa saidi yao ye Komoro wambangwa saidi yao ye Komoro kwa taka usaidia kwa takanza wasaidie Rais Sambi kwa takanza wasaidie Rais Ikililu wala kwa jasaidia Rais Azali wasaidia wa Komoro hauka unumsaada wa Komori waelewa yaelewa ti Azali yakanza elewa ti Sambi yakanza elewa ti Ikililu na rikubaliane ukaya ye bahati imjili ya Rais Azali yedia hunda mifunguo ya ufungu wa pareku hamandalini haurejei lazima rimrejeini mamushawiri lelo conseiller Suleiman mrungu hisi hama ngawe na furaha ngo ndio somaye sura ya namna ulio mrungu ono ngofumbario zebari bwana directeur ngamfumbario hakukaha haina mndu ya javanu harumai yetera ya hahaya ya onale parelino namna la nyongo hatala sulimitsa mihudi haina mndu ya imabanu wono suwa heze ngozino lazima ya furahi
ngamjo hunganyiziza nuhambe ukana edua yaho wakomori wadwamba ukana haina udo mwafaka Mwenyezi Mungu nambe haina udo mwafaka Mwenyezi Mungu nambe haina udo mwafaka Mwenyezi Mungu nambe yonde dua dombwa saino ide udo mwafaka uzamba bondo yaja yani kwaze ngozinu ya buli waze ngozinu zenama zinu zilo harmitsi iyo dedua raomba si wakomori edulo mwafaka naje waori wateshe yao do watsohelewa izo ukabala karijamba oyinaje oyatije ramba Mwenyezi Mungu nabehe nulo mwafaka yevanu ngari mtarumu Mwenyezi Mungu katarumura ye ukubala dua rimombo haribe dua hatsungwa ulo mwafaka tsazinunga mona utsayizo bonono yonde ya handani ya bilinga sina mfumo banu ngaronesa wizo president azali yafanya karitu hamba hamade namna balo wandu warumiao ye Facebook wamba jao ngarone sao sazinu ngono ngarone sao bwa Komoro zibarindi ni ye radio ne television ya taifa itsodunga ze fikra zinu mwazitianziani za utsaha muonese izo mafanya izo rais azali asumani yafanya matsawaye shabakati internet ya mdunga nini zabarindi manara tsunguwaye eshabakati doka ndohonesa ukeshabakati ngeju hambaze kweli nezembi vanuza bandu vanungabo zafanywa na zatufanywa wasanga jamba ye television ya daula ijwamba itsotinda izo rikautsa wa media ikao ngejo honese za kweli ionese yambeza kweli yambe izo kazi yakiri izo zikiri rikautsa wa ino kaingejo hamba izo kweli izo ndabu ngejo honesa izo kweli izo ndabu yende mana ratsa haisha bakati inu ketina ola ketina woyi ketina ezi ketina opposition wanu tipia ngwaonokana ondo wa Komoro sheni mfanyo ngamzambao zinu ngamfanyao zinu mfanya zinu pia mfanya hamade namna wazionesa yao mfanya ngamfanyao lakini ngabo ambao ya kangela thimomro haraka mwendezanyu le 23 kaka mja signé kera Israël daula kaja signé décret au convoquer que le collège électoral ngela thimu mroho mwendezanyu babora isazali katira is yobonono karadhi ujo kanga sina mahamine le kalimandi lowido ngo wanadamu wangwe mirongo ino watsohanza mndu yafanye nje maharwensi ino wakana mahakume kamili kwa tina wafanya nge wakaradhi harumaze Facebook wambao wakana usiku wambambando ngonzima netsoka nzima waifanya harumwa mahakume na mili waifanya dawanda zino vanu ngono vansiduma mecheki ngari juso azali ngujuso vansiduma mecheki akaza azali ngujuso vansiduma mecheki akaza egudure ya lava na temitsa mihudi yosiduma mecheki de afanya rangu yaifanya kabatingi akaza tena azali hajangu juso vansiduma mecheki afanya we rijoka rijiviwa we wandu walo harma Facebook wambo yizo waonesa zinronesao waransi okana laweri kesi oui ngaweje bambia ngawe harma ya Europe yangu aranzi unu aeroport henda misamihuli ukache bwangu ham misamihuli wakauti no situation ndio kalmu kataparata mushkili serikali go yabo katiko bitwanu ili awe vitesse risk kujaundana na problemu kujaundana na problem ile gari kujahisi mbatabu tiki kawata mbatabu toka yonzi amaningi warmanzi marhaba ingawe jeba ndiango vurumishio gofanya hazi harmeli nyingi upande wa habari ngamjibiwa kanga sina pare njema shazangi sidangizo zinji hako jonika inazoferi wa konseyo kana na rdende hamwemwe haka richaifa zoro za turanzi ngeje beifa zema raia marhaba pare ni keti ya betizi no sinazofera ngasina mapoto mengi marhaba kairunu timize bonono tijo kari jibiwa wanu wambongu roho le 23 wakera dingo wajuka na muhatari 23 yondo siku ya landimie college electorali to lo inuambao ya 2021
wele wakana izo nongoza mafiti wandu wanu wao wende harumwe referendum wandu wao ngareshelea le 23 mars rakaushela le 24 mars ze voti zifanjwe waka Hoseni washindana wona maruhumu jaza enamna ze voti zijokanza zende boja nganzo zele jao hata weshiliana wakubaliana wangu wende haruma ze voti hizo bonono wende hata bojioni wenzao waelewana wenzao kwa jaba karuma ze voti izole za jiro Cote d'Ivoire juzi wala wambana jau madama wale ukakwa na unda ze voti watawa hamanda wanu wale ukakwa na unda ze voti watawa shaze voti zende mmono kai dunia kamili javanu yukubali ze voti hizo yukubali raisi enamna ya votewa donc zemvuza heyezi izo ungamona kaunu pepo izo wanu opposition ambao ka raisi azali kati ranzi le 24 kati raisi ekakada sikole zele pepo ujoka kwa pepoje wakati kao wakomodi wa rizevoti ya community international wakubali umuno jana Davini akada salama haruma mara isi wa timu 10 wakabo ende yachungulwa yarongolewa na nya Dar es Salaam izongoze mana utokubelukana oyi raisi kaonge haihansiwa na wakomodi hakubalwa na community international hujobakata 2024 ya huisa hamade na mnawazama karina ukubadili shangaziwa ni Facebook wanadamu wanongeo shangazi wandu washangai kabati ya joka uroha bani wa rohe haruma videti bonono ngeo wanadamu wanu wo shangaza ukari wandu wakarimo shanga ukale 23 ngari joka uroha haina ya kauroha bana kauroha havideti nangalawa hiyo wote ndio wajoka ulishangaza ezabili Facebook kana ushangaza wangu hauka juzi ngabo waro hawenda mali wende wakaurongola hiyo olio yakawaje kumuri wajarongole hunwende mali wenda arongola hiyo yabo hafasile ukakwatina wandu eshajoto wao inde people eya mwihansi iyo ngonyoda hwe people kwa chinao kwa bukwatina wandu iyo ngonaonda iminga mwanzo nengeze mbapi bwana bwana director general mimi zona nzone njeze ukaizo sileze ndongo ikawo ngizo baoni ti 23 novembre parce que wandu ikawo do wavumbwa 23 novembre wao wandu ikawo abasainu kwati en connexion ani kwatu shindo dunga ye technology womdu ulo mvuvuni yemdu womdu ulo shubakani womdu ikawo ngebarini ngutsungo shayin o wandu wikawo do walu haruma connexion do wakomori haruma siasa hensi wanu do wandu ikaungwa o en connexion ngwani ngwadunga o mwendo wa hedunia enamna ikawo dunia ngendao ani ya maadini ya hedunia no wanadamu wa hedunia enamna ikaunga zibira nao renga mfano haruma ibavu inu bavu ikawo ika en souffrance haruma maha minji kabisa ishiri furahishao ikawo ngarijionao si wanduradunga imamu wazali ngarijionao waungwana haukaya haruma muda wa mahamine ani depuis 2016 hondabaha izorafanya o haruma le bundo la hensi rangazija ranzuwani ramali hakika o wakomori ngwari shukuri yao zonzi ishia mimi sikubali banuri la yara mimi binafsi mimi sikubali banusi isiri la yarika ya harume yehambu kanyazembi zahanu ikao zote nchaji sai hiyo sikubali kwa upande wa Jafar nda behoni ya borjo karikana madhambi hini shami minga mwanzo nioneso wakomori walio hunu ndani no wakomori walio bonze ya ukaya rendi sarangu dehambu ani ehambu ya juu ni hambu yambani arangu mituje waswili piskai juzi ye pare inu ngiyo hamandi yoaba o harumwe bamba wa yambani pia garju hambe namna hiyo hapo mahala hwa badi maluzini ne badi maluzini rangu mde usi haikoni ne maluzini na hiyo ionda heila yamba oga le Grand Moroni abo haruma zenzia ne zitso zilo haruma wa mji wa Moroni rangu Moroni suite uhonda Moroni nord
ne Moroni centre uwasuli Maluzini uwasuli Ikoni haukaya banu ngabondongo ikawo wa Komori waladhimu wajuelelo ukaya ye capital ya Komori harumwema ha rangu ubanu uhondra 2030 abwe capital ya Komori yandisa hahaya hata mtuje yandisa ranzinda banu yandisa rangu dabanu ye capital ranzinda banu ya Moroni capital Moroni yandisa ranzi ADC aéroport Prince Saidi Ibrahim ADC inda inurambao capital hundo maana ni capital yandisa penda mitsuje rikubaliana yemijilio hoba vunira bimana de tsandaya yabo nana ebambao kwenda ihambu na misuje iyo ngarambao izo deze arrondissement ha utimis shaipindi shatu optimis shaipindi shatu badara la waharumaye ila capital et capital ya hema siwa apaha ça s'appelle le Grand Moroni aniandi sahunu aéroport de Comores hahaya hata mpaka msuje hamgu uharumaye mahakume na mitanu ijawo yoke sina droit yokaya bavu ya husu harangunda hunu hamamfu uwaswili hambu yikemba bakeka bakaba hanu batojo kathamani rangude matembezi rangude misafara ya bonzi anidezenzia rangude biashara rangude le bundo la heensi la heze nyumba ukaya nga mwanao ukaya ranguzenzia rangwenzia ifanyiha hapo tena le bundo la heze nyumba le bundo la heze nyumba abo lazima lifanyishi abo lazima le Geralinu lijaye nyumba za nyumeni ukaya wa manga wa hatu ani wana hatu no wana nyasi walio Faransa abo lazima ze projet wala lazima wazi presenter harma yensilelo de tourisme ne ze hotel ikaula dimo Komori lelo rishashi Zimbabwe adana mila ni wananyasi mlio Faransa muhimise ze projet za usaidia ya tourisme haukanga mwanao harma le Geralino la hamau inu zone industrielle abole Geralino pia inu zone industrielle haukaka linachofanya shihadima ebapinu kenachofanya shihadima abongo yabo ngehanzawo nyumba za lusi ngeanzo nyumba za loteli ngeanzawo mtio maana yebavu inu pia na iyo yonti pia president Azali haziti yanziani yokaya rangu le Grand Moroni ani rangu mji wa hunu rangunda hunu aéroport de Comores hata wasili msuje hambu ketina haki ya ukaya yebavu inu kelekeziwa rangude matembezi rangude biashara rangude letumo rangu pia ya heze jani buzonti pia optimisi ngarjo uonana harma pili maksusu holiho wakati wala dhimuri mkasiseni uhisa uwasui